ассалому алайкум дӯстон, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 14 марти 2026 сол навори хонаҳои арзон баъри шумо бо диққат то охир тамошо кунед. Пешниҳодтон мекунем аз ҳар як гӯшаву аз ҳар як канори Торкистон. Ине ки як кас хонаша аренда метад дар видео. Хонаҳои фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ аз шаҳри Хуҷанд, аз Конибодом, аз Ваҳдат, аз Душанбе, аз Ҳисор, аз шаҳри Бохтар. Хулоса ки дӯстон, навор беҳад навори зур шид. Иншоалло ки хонаҳо маъқултон мешавад. Фақат навора сабр кард то охир тамошо кунед. баъдан барои қабули реклама чизе ки дорен, хона, замин, мошин, квартира, умуман чӣ молу чӣ маҳсул фурӯш боша, агар дар ҳамин WhatsApp рӯй кунед, худо хоҳад ёки омада аз пешам навори фасон карда дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram рекламагузорӣ мекунем. навора шурӯъ мекунем. дӯстон азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торкистон мерасад. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Торкистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародари азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ҳами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба аввалин аренда комнатмон. аренда квартира аст ки 3 комната квартира дар этажи 4. чӣ хеле ки мебинед ремонтош хушроҳа кардаги фасонак дар этажи 4 ай дӯстон, 75 квадрат ай, дар 12 микрорайони шаҳри Хуҷанд қарор дорад. моҳонаш 3200 сомонӣ ай. коргарои муҳтарам, омӯзгорои муҳтарам, студентҳои муҳтарам, додаро, хоҳарои азиз, акао додаро, марҳамат дӯстон, варианти беҳтарин ай, 75 квадрат, 3 хонаи калони фасон, яъне ки зиндагӣ хушрӯъ мекунен. ҳамин як моҳа сум меспорен, хонаи шумо мешавад. любой хел зиндагӣ дӯстон, марҳамат, беҳтарин вариант, нархи дастрас аз уми канали Саудо ТВ. занг бизанед, маълумоти пурраша бигирен дӯстон. видеода лайк монен, канали Саудо ТВ-да подписатсия кунен. яъне ки чизе ки барои фурӯш дорен мо эълон мекунем. эълонкунанда Саудо ТВ, тамошобин шумо дӯстони азиз. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ аст ки масоҳати 8 сотиқ замин дораву дорои 5 ҳуҷра. дар Зафаробод савхози айнӣ 5 хонага бо 8 сотиқ замин срочно фурӯхта мешавад. савхози айнӣ, ноҳияи Зафаробод, 5 хона 8 сотиқ, 135 000 сомон нархш. бениҳоят нархи зур дӯстон. мақсад ки дар инҷа бо гуфтагие ки бо 6 сотиқ замин, боз дар поён нависагие ки 8 сотиқ замин. бача азиз, хулоса ки худтон маълумоти пурраша телефоношонда занг занед, 135 000 мега. иншоалло ки муомилаи соз дорад дӯстони азиз. марҳамат, ба дили пур муроҷиат карда метавонед. фақат серьёзни харидоритон ҳамон нафаро занг зада муроҷиат бикунед. дӯстон, мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ аст ки дар шаҳри Ваҳдат, масоҳати 10 сотиқ, ҳуҷраш 3 ҳуҷра, документҳои 100%, хона ҳавлӣ, фурӯши срочно. барои маълумоти бештар дар WhatsApp нависен. суруға шаҳри Ваҳдат, ҷамоати деҳоти Истиқлол, 299 000 сомон. чӣ хеле ки дидестен ремонтош хушроҳа кардагӣ, ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ кардагӣ. маълумоти бештарша занг бизанем бача азиз.
سه خانه اوبشی میگه که همین سه خانه داخلی خانه ها هر سش 74 کوادرات ای. باز در مقصد او طرف باز سوتیق های 10 سوتیق زمین داره دوستان. اوبشی در 10 سوتیق زمین در 74 کوادراتش داخلی خانه ها را حساب کردن. انا همین خانه. میگذاریم با چهارمین کوارتیره فروشی. دوستان عزیز کوارتیره فروشی هسته که بزرمونت کاروبکا میگه. اوفیس خانه های فروشی همین کوادراتی که ما اعلان میکنم انا همیش 150,000 سومون. در هفتم اتاج یک خانگاه مساحتی 40 کوادرات در مرکز شهر تورسونزاده 150,000. شاید که کتلوان باشه دوستان، شاید که دوم نو خستسته باشه. دلشی معلومات رقمای اکرا میگذاریم اخیرش 3400 ده مراجعت کرده میتونین. وقتی که خانه روان میکنین، کوارتیر روان میکنین، چیزی که روی میکنین ادرسش حرکت کرده پر را به خطا خشرو نویسنده روی کنین. ما نوار کنیم و پیشنهاد مردم کنیم نوار در رفت فهموندن ادرسش فهمو باشه و مردم پروسه بهوده زنگ تو نزنند دوستان عزیز. میگذاریم با پنجمین خانه نزدیک حولگی. بخشش کوارتیره فروشی بود است دوستان عزیز که در مساحت 38 کوادرات در ناحیه یوان کافه لولا میگه. دو حجرگاه مساحت 38 کوادرات در اتاج هشتم با ремонти خشرو زمانوی کردگی. خب 255,000 ارزش دوستان گرامی. 255,000 باز خدا خواهد معامله داره. نفرایی که از ناحیه یوان کوارتیره گفته سن شاید که همین کوارتیره بر شما باشه. معلومات پرشه از صاحب ملک دسترس کرده میتونین بچه عزیز. لایک را گذارین، подписаться فراموش نکنین. چیزی که هست روی کنین یا که اومده از پیشم خانه هاتون نواری خشرو کرده در فروش میگذارین بچه‌ها. و دوستان میگذاریم با ششمین خانه نزدیک حولگی. خانه نزدیک حولگی هسته که سه کامناته های 5 سوتیق زمین دارد. شهر وحدت در امان شیخ قرار دارد. شهر وحدت دهه امان شیخی در قرار داشته است. مسئله کانالیزاسیا ندارد دوستان عزیز. خیلی ремонтش کردگی میگه 400,000 سومون ارزش باز سودای سازدار خدا خواهد. آدمایی که امی طرفای وحدت دهه امان شیخی خانه گفته سن پس معلوماتی بیشترش زنگ بزنین از روی کانال سعودو تیوی مراجعه کنین. خدا خواهد با معامله سوسون میکنن. ремонтش فاسون خشرو تریتوری وحدت در امان شیخ هم محله آباد باشه عزیز. نرخ ساز 3 حجره 5 سوتیق 400,000 سومانی باز معامله دارم. میگذاریم با پنجمین کوارتیره فروشی دوستان. کوارتیره فروشی هسته که دو کامناته کوارتیره در اتاج ساکالنی قرار دارد دوستان. 50 کوادرات شهر وحدت در نزدیکی صدیقی کودکانه. خب تو خانه در اتاج ساکالنی ремонтои фасон замонави қати 50 کوادرات 250,000 سومون ادرس باز یعنی که 250,000 سومون نرخ باز سودای ساز کرده می شود. در پیش صدیق میگه مکتب بالنیسه هم پیش در قرار دارد. ремонтош خشروها کردگی نکی دوستان خیلی پدواله. به هر حال گفتم نمیده دوستان عزیز. معلوماتی پراشه باختان زنگ بزنین از دومی کانال ما بگیرین دوستان عزیز. و دوستان میگذاریم با هشتمین کوارتیره فروشیمون. کوارتیره فروشی هسته که خب دو خانگاه کوارتیره در اتاج چهارم با مساحت 42 متر کوادراتی در 31 میکرورایون شهر خوجند قرار دارد دوستان عزیز. 325,000 خانه فروشی در محله 31 دوم 21 چهارم اتاج. خب بالای خانه میگه شفیر شدگی خانه اسلاویاش بهترینه بچه عزیز. خب ремонтош کردگی خشراکای در آمده زندگی میکنین. خانه در جای بهترین قرار دارد. معلوماتی پرشه زنگ بزنین بگین که ما از کانال سعودو تیوی همین خانه را تماشا کردم.
лайкотона намонда бошен, дар канал подписатсия кунед, дар видео лайк монед. Дӯстон азиз ки лайкҳои шумо наворои моро худохоҳад тоб мебароад бачаҳо. ва дӯстон мегзарем ба нӯҳумин квартирамон. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дӯстон азиз ки як хонага квартира дар этажи 4 бо масоҳати 21 квадрат дар 32 микрорайон. Дӯстон азиза, открытие лестницада қарор дорад. Дӯстон азиза, 32 маҳалла 4 этаж. хоб рӯбарӯи бозори фаровонда қарор доштааст бача азиза. 33 нева 32 микрорайон бардор азиз. Пуштиш рай 28 бардор азиза. хоб бозори фаровонда, рӯбарӯи бозори фаровон, 355,000, этажи 4, 21 квадрат. маълумоти пураша дӯстон занг зад бигиренаш. кадомитон дар чизе ки дар кора дар таги комментария нависонда монед. худо хоҳад доштагиҳо равон мекунанд, бо байни хитон масъалат мекунед. хона дар амоҷа қарор дорад, ана дохили бандияву ҳоҷатхонаш баша азиз. ва дӯстон мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар этажи 2 бо масоҳати 49 квадрат дар 8-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд қарор дорад азиз. хоб як хонага 49 квадрат шаҳри Хуҷанд дар 8-ум маҳалла дар этажи 2 49 квадрат метр. ремонтҳои фасон кардаги дӯстон азиз. хушроҳак қонуну қоидааш қатъӣ. наздики садик, мактаб, масҷид, аптека, магазин, хулоса ки ҷош ҷои ободай. далши маълумот бигирен. 368,000 сомон боз иншоаллоҳ муомилаи соз карда мешавад. марамат занг бизанед бача азиз. ва дӯстон мегзарем ба 11-умин квартирамон. квартираи фурӯшӣ ҳаст ки дар ҳамин дом қарор дорад дӯстон азиз. дар этажи 10 дуҳуҷрага масоҳати 48 квадрат дар ҳолати коробка. шикатур кардаги баъзе ҷош, монтаж кардаги дӯстон, шикатур монтаж стяжка кардаги паштияк 60-70% тайёр кардианша. шаҳри Бохтар, гимназияи Аминҷон, дуҳуҷрага 48 квадрат, доми 11 этажа дар этажи 10. хона дар 10 этаж қарор дорад. шикатур хоб лифтоша часпондестанд азиз. ба наздикӣ иншоаллоҳ даромада ремонта сар мекунед. маълумоти параша дӯстон бигиред. 280,000 ҳолати коробка. ва дӯстон мегзарем ба 12-умин хонаи назди ҳавлигӣ. 165,000 сомон арзиш. 4 хонага. обши дохили хонаҳо 70 квадрат мегавад азиз. об дар ҳавлӣ мега. хоб як тараф кӯҳнима, ҳавлӣ ҳамвор, 7 сотих замин, 4 хона, ноҳияи бахш, деҳаи шаршарда қарор дорад азиз. деҳаи шаршар будасай 165,000 сомон арзиш дорад. бо иншоаллоҳ муомилаи соз дорам. нафаре ки аз ноҳияи вахш, деҳаи шаршар, аз ҷои обод, яъне ки ҷои обдор хонаи арзон кофтесен, пас марҳамат 165 боз муомила дорастен азиз. 4 хонаам кардан осон нест. масоҳати калони 7 сотих, булош криша. дар ин давр замони ҳози хитон шоҳидем ки дӯстон ҳама ҷода нарх наво қимат, усту ҳам ба суми кам кор намекунад, стирои материалам қимат, таксиам қимат, баъдан дӯстон нархҳоам қимат мешавад, яке яка арзонтар мо ки савдо шавад. маълумоти пураша дӯстон бигирен хитон будалчи. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Саудо ТВ телеграм канал шудага бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед.